kaba kariya kari n'amashemererwa ubwo akakiiko akasya k'akatare ka Mbarara Central Market kari kurahizibwa hamwe no kwasibwa office mu butongore. Abashuubuzi nibagamba ngo emishoro y'Mbarara City Council yabagerekire kushashurira buri kaju tubari kujubasa kandi n'abamwe batandikire kutoroka mu kataraka ahabw'emishoro abandi obujunu busiba bukinjire. Isu yo gusanga ngo aroga pro yamuhero niga pro yakana ebire enisho cye abantu bakafuna emidara niga bakafuna obuzu bwabo ungata abantu bari esonga neha esonga 1 esonga ne musoro still nyenda kugambira musofa I've already lost more than abantu batana bagira umukatari n'ekintu kibi abantu najya tunyese zo kushashura kanso zakoraki kandi yayibingana kansebe iziro mu rundu gumwe mwishoza kweze myaka ikuma so nchimasa mbaka katari mabantu so tumuntu gamba ntutero muranga kanso musharira abashuubuzi buri mushuubuzi naragirwa kushashura emitwaro 25 za buri kaju buri kwezi bitabebembeze nibagamba ngo enshonga eje baza kugaruka mu bagishwijeme ilabaye bashashije sente zabo mbwena bawe bashoroza no shoto mutwi abadatekana ile sente bagarika bamuchinga. That was wrong and it should never happen again. Ekintecho nikwenda kushika romuki mu mukanso zo tubaraganisa mukanso neza kusitama ekintecho nekirebamu nayo nerebe ekintecho kikire na bwanyuma nerebe mushonga zayo. Akatare ka Mbarara Central Market kanwa abashuubuzi 179 kandi ogwabaguriye umurundo gwo kubanza akakiiko k'abashuubuzi kuhinduka kandi kakatunga office mu butongore bwa nyuma y'emyaka 15. Ahabwa TV West ndi Elias Rutuguse.